da je neverovatno bitno za scenu bilo kakvu, a kamoli ovako, da kažem, ipak alternativnu scenu koju mi, ovo što mi sviramo i bendovi poput nas koji ipak nemaju tu zastupljenost u medijima, možda kako bi trebalo da imaju. Cijeli koncert mi se čini skroz super, a pritom je kao prilična čast i uzbuđenje da, eto, sam jedna od 3 benda koji otvaraju tu cijelu priču. Ovaj event i ova serija koncerta je jako dobra prilika da ljudi mogu čuti što se događa na sceni danas.